Bwana tuba kuthoa tanirita na batu yanko watewe ni kiri Nteto chiweru da Ithatu mubango yarwe siasa na tuita mbere kwarania kiri mutandao nyegiri namba yetu ya SMS aratukwarira mantu igi ntangurutano rero kaitene ka atiati ka Azimio na Kenya Kwanza ara Azimio bagureana kithurano Kenya kuwa batiko wata Ruto mbaru ya rais wondene ya thiguru ya Kenya yani yoto kuthurandite kiri Nteto chiweru da Ithatu CS Uremide Karentore na tongere bange kathombo kinyamathiko nentere ciathero ya itikira antu baraba akwire mugutinone yo barabara mpatho cia Methondesi kurura mathiko ne Gershon Mwiti ura ukuthika wantukaru aria akirekana kuorwa ni muthako wa Wongwe Nairobi CS Lentore kuliunga skuru ya Boys na rathomera na wikira rito bau baru wekira inya kenda beta na mbere kuthoma na kuthara kire arwe siasa turolele siasa cia Kenya iri watite mwanki nyuma ya Raila Odinga kurea githurano kuwa pateko wata Ruto mbaru ya rais wao Onbetawa MUTEMBEI Edward monalitoa mathithio ni Purity Richard. Minister Uremide Karentore na watanirite na tongeria banki kathomba mathikone ya tana batano baraba kurire mutino no barabara athiru gaitiwe Nteto tumira antuba barabara Land Rover ne kaita kamutino bakurene bashe break na nende akariba ureito kuthira bakithiatira mawatho ya barabara kaita konde akiari mithika awete akaliungira ngavana Meru kawira Mwangaza royo bisinewe na karene nawe kenda baraba teki sibitari no ntobo washe mbesa barekerwa na bana royo Dennis Mugendi ena ribotie Ithiri twiri ntuku ya kieba na kuithikira gukunene sukuruni ya Mong'enti kanuni Gembe South ntuku ya mathiko ja endwa batano bara bakwire mutino ne Land Rover ya Mirante cia athiruga iti misa atongerie mwanya bakinyite ario minister Uremide Karentore munini ongavana Kawira Tawe Isaac Mutumanto ithinkia ma MCA na bangi kwa wenda zao tongiria bani bajukitie kanyakambe na kuga mirai kethirwa ni okomoka thina ntere niji na kenda kwebire mitino teji akali ni bathingate watho na kingi ana na boni bathome ni untu kithomo nikyo kiri na gitumi Ngai aboinya muno kagiteneka kama ithori turi Meru County inkurikana in 90s ongare ya mira ni aorwere bwana CS around 6 members ba community ya kachiuru au gweto antobochio na de kuibwa manto ya ukareka ntere cia thiru ndarikanire manto ya because barabe etere gitare majority wa my age mates na ne anto twathoma nabo kambue Ngai nendele kututharima muno kimera kigietu mwathani atwete kiri heritage kitikae source ya ikuo lakini turiua rira tukurita ngui cia mira muno barabe na biashara cia mira barabe na onda cia gutua mira nitukamate anto baraba bakurita ngugira na njira yeshima. It is painful ke families na babario batukara kwaridia mantu yau kyani ne yakidwari tutumba kwega tena ina opportunity ya kudhivya reflection ya kuelewa makosa kana untubumwe kana bwere au expensive in terms of loss of lives in terms of unnecessary bills tukiomba kuepuka burakumba kudhirofree Lentore muntu atwendete sana na muntu odeleba onene ndendo kura this family peka bachererwe na aramuochari ibo kale kwa mapema sana eningo shokia nkadho yatu degeri kwa na mheshimiwa John Paul twara nena medeka Lentore la mere kuremete na aramuochari antibarekere kulugeria tio manoi injaga nayo yaturire mburi MC wa ugatene Karembe ambia na kwira munini ongavana ere ngavana bathurire mira bilioni 2 kiri budget kendene yegebe mire tena mbesa negi tatu kuromba kura tuinge nya TV ne tuita kuria mira inya TV ne
tukauga tukatethia family hizi ndaromba thaa ici iria igita na arua bwena mwana wenu DG ndene thirikari ya county batenginya bilioni izereke bilioni 12 nikenda ntu wegembe bonde pareka kurira mantu ja mira bombe gutetheka na bomba gutethia na baba bomba guta school. So this time round bukaja kuba butumba gutetheka ndekoneka bugatetheka kaire mobira na jumutumagererete Minister Mithikari Nturi otawitu muringi ariringaregie kurira tigaire ngarama cia sibitari. Mheshimiwa Kalembe akuwa Meru County niturite 1 billion nikenda to support 2 awire 2 akuwa boya Kalembe ni boya ukwaria boya wa niturite 2 billion to support manto ya mira kana uremi bwa mira kambue ndene ya Meru nitutharimi mwathani na tutharimite twina CS wa agriculture mbere yetwa ni mwana wembe ni muntu urimite mira ni muntu ureri na mira ni muntu uthomethetwe na mira na kwa uno ntu Meru County kinyatwe katuromba mbecha na ara national government na Ministry ya Agriculture mira is not not because it's a scheduled crop na ya edwa cash crop kuuma ye kwa scheduled mbecha cia mira ni nara national government iri na kwa bwana CS Lenturi no ntu ni we nchamba yetu ya Meru turiromba mbecha yu Kalembe akuwa tunenkerwe 2 billion tukanenkerwa 2 itunenkerwe 6 Boatene na Her Excellency Governor Kawira Mwangaza na team irachionde ikuthetera mira nitukumenya wotwire kuthetera mira we mubunge we senator kinya we murimi nitukuromba mira yetu ni there thai Congress manto mira kisheria ekithirikari anteno bwa na tukira no ntumira ni wa kweli mira is a scheduled crop ruete nio kumara twara bakayumbunge wankanende anteno rubwayo Gembe ano mirara yinge ini ompumite nteno bwana otematisho ya turetera kiguria denira chinde ne mira na lazima ipangwe na ifanywe sawa sawa na nonto mirandi na directorate emira na pairedram dene ya afa tatafuta pesa katika bajeti na niongezee pesa katika afa ili iweze kusaidia wakulima wetu ile tutaendelea na ninapanga pia no tuthirikari rambecira twasuite itenherira kwithoko ciaka wana in another 2-3 weeks kiangerura mathoko ya yakirwe na mbeca cia mira na kuona naya kinyire ndene mweri mbere mwisho February kenda ndiatira mantu yara na ndikaneria na arimi twelewana na ndagura kuri mantu ya regulation cia mantu amira ndasainire regulations isira ikirwe kimbunge National Assembly Committee and Delegated Legislation niombe terete batimananga itariki 18 bawatanira then niweke kindole niweke Kenya gazeti sheria sianze kusasa kutumika vingine upya ili tuweze kuimarisha siamushi na sio itinsomo rwaria rwegie ntrimano ya ngwataniro gatigati ka MC na Gavana Kawira siamba kieni ni wetere tunandi kuona kethirwa ngwataniro ikonekana gatigati kao kana no kankusanio igeta na mbere bona thina ira twethirita twina cio kuma twambiririe county na thina iromba ra twina ryo na iromba tukuromba buturombere bishop betu na pastors imo chama na yo mwero tutierie ya deputy president na assembly na governor yombe osaksindi kenda Meru yetu itabwega na tena shaka mochama ne yo thira na ntote MC akwendete ke governor umau tuinde twakarande na governor tona mutaratara yo tukaritaniria ngwe kenda Meru yetu itana mbere batwe katwetere akini kenda pombo support no to bwanjendera bwerera antu na batwira togwire twirunguru enu nikenda tomba ko deliver twetwende na ya uto tena saka tukumenya royo kana oke usema ni wose manwa tukarita kwetu yamwe
nikenda antu bakanuni na mero yonda yomba kuona ngwe. Dennis Mugendi, Weru TV, sukuru ya Mung'enti Primary wardini ya Kanuni, Gembe South, County ya Meru. Siasa na miori ya kuora kwa tongerebo kanisa ya Methodist Kenya ni matite mathikoni ya Gershon Mwiti ntere cia kiandombi sentrimenti. Na nde baraba kinyete kubonekene kumanerio tongerebo Bishop Mtobura ni kirebo kuwa butebui na abati kuthiata katiba ya kanisa na tukumi mutwe utuki kare ana ripoti. Will you pick up from where Daktari has left? He has left you a legacy. Will you pick it up and run with it? Go well, Daddy. You'll be greatly missed. Ona mtu akiura mtu. Aibu. Aibu kabisa. Na ningewagia moyo na tubakora mtonge. Imbi wa moraira. Ni presiding bishop wagatene wa kanisa ya Methodist Rawi Matthew uro gutongerete kigongona konokia Daktari Gershon Mwiti urora ari memba wa kanisa eu na ngurukiara ari umwa barabara endekithia ya presiding bishop wa Thaa Joseph Tombra kwa Birobisine na gategate kanja eje ya mutigaire Mwiti asure atongeria bakanisa na bagi siasa baria bakujite kuboreria nanja eje na kumuringiria bamwe babara bendekithia Ntombura kumobisine aleo Joseph Kanakira warungamite kanisa ya Methodist rutero Kirimara presiding bishop wa Gatene Stephen Kanyaru na bishop wa Thaa Wankobo Sinondi Justin Bundi bakiaria ne baugite bageta na mbere gutetera kanisa ije taure mutigaire Mwiti arathithagia mwanka umaborungame. And with you and with all others I say, Luther, continue. Let's continue. And if you die on the way, so be it. Bogera tuambirite na Dr. Mwiti tumerute. Na tudongamia kanisa yetu. Bokare mwe kanisa itenna mbere. Meruereni. Kethi polisi kaya na bunduki utorani turathe. Nonte baba utinda bakarete kinyo bisieto nara. Wethiri polisi ne yeturathe. Na ati baba gatiwa endere. Ningwitikia ni Martin Luther Junior wagiro Kenya kuthira tena gintu gyo kwira ndiguru neji gutina gitumi kya gyo utura. Itakugo kedo tena gintu gyo kwira kwa. Nontu no mwanka wona njira ithuki ukwire. Wona shukuru itekari bwega ukwire. Uone kanisa kwa ngaratana umekwire. Uone mantu jama maingi no mwanka wirekiro urungamirite. Na kumane na bishop Bundi kirage kuruirwa ni constitution. Gutino constitution edithagua gutina participation ya members by that organization. Era tuiniona ndi the Methodist Church in Kenya edithitwe ni muntu umwe kana tutikumenya nu unde bishop ntamiona na supers batamiona na atongeri wa Methodist bonde batamiona ria tuchinchia katiba ya Methodist inekagwo mwanka quarterly meeting na ara mashinani tokalita maoni igaitia synod igaitia conference igakorukwa na maoni jetu jagategerwa tukauga kanari irombara Bundi kirindo anyi mwanya cha kanisa ije na kinyakiri rwanyirwa thirikari rokadia na rwanyirwa gambithania ungamireni uma Jesu yuma Jesu nwenjera na nwe moyo tuonde na right ya picketing na rento bakambire demonstrations ndaromba thirikari itukarie wetha tugakinyau bwajaire kire judiciary ukeja kwethira gwe case ikeja nau tutethie ni na mpui ithikiro na gamba rigito ne ota no tujetara magamba nkurukie fote na mudia burukire Bundi ni ntumo eje kire presiding bishop Ntombura tigana no kuje bukure ya muno inge ya madithio we are happy and peaceful madhithi jagete no ntuto koringa tuma nkobo Nairobi ne koringa tuma Mombasa ne koringa getuma Nyambere ne koringa tuma Meadhene ne koringa tuma Kaga ne koringa tuma antu bauba ukari adiko na yau yaruga oyora mutano baba endete kanisa iji yetu Methodist ya imwe
turenda ya imwe nthi iguru uri okwenda no kwa munene na bingi no hamenya ni iguru yawe utwa atea nuntu kanisa ni au na tutiende gitata ya thukana kuma Kianthumbe wa ndini ya Bothogosi West gicigo mbunge kia Central Imenti nkiripotera ndeto cia Weru riakwa ritwa ni Mutugi Kare. Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na liungite wa ndini ya Embe Central na aratongerete winjibo kithima Keroi. Kawira kuthiatire na munini wa speaker Mwendali MC wa Kangete Kairi Bijiwe na MC wa Koloto Ruth Kananu. Gavana Kawira akiaria na wete MCA Baweni wonka na kinyabetikira ni oditivo ngwende ne kaunti ya Meru ni kabati madio ni kinywa na Nteto. Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na kinyete ntureni ambayo wandine ya Gershon mbunge kia Embe Central kurura wenjibu wa kithima Keroi murandi ne yukinyetwa ni MC wa Njia na urano wa munini wa speaker mbungeni ya Meru MC wa Kangeta Stephen Bijewe na MC wa Koroto Ruth Kananu. Akiaria Gavana Kawira na wetaba wataneta na MCAs riweti na mbere bukethwa bwikinyanira na wingi maturene mbiyete kuhakikishira maendeleo ya Meru ni kabati ni kaende yamoro hii kuwa kabati kaende tuko na muda nyanya kwanza wana tona toto ekwea uteko mama rengi ndio tuko na muda nyanya ndimo kugura iwe kugura tiera mechi na ndoi barabara tutiera tukura ta malaika ya manene sasa boyo na naki yago kile barabara ya manene ya watu yana hayo tutaona tukoyo katika tukaleta nanjia wodi mtamando maingi ni yao wangia toana kwa ingie nene ke Nkolokine wete nontote kia maronga minakyo akaritangwe na mtu wende ite kumakania kia menekirare amenye otene ingi buena ngavana utitari na kiano kuwa na wonke kwa kare afu owa nuni independent utitungendera tungura katuanze kwetu akwa na to asilio na to onjiamu na to unda na to wilibalo na to jubilee tuombe kwa tunalina ndeninka Bwana asifiwe. Amen. Ndio kakana wakale ina. Kona tutuliwe inani ndio ndima maendeleo kabati. Niara bo MCS baba mukirete liunga yawe na kuwa ni bakumwata mbaru kureta weti na mbere maturene maendeleo ni kaende kabati. Tulale na changamoto kidogo. Kawaida. Kawaida. Nuru wa mangaro tunaye ndio kimwe. Ndio kaya ngana kidogo. Aibu tunaenda shebureku. Na tuna imani. Tuendete mbele. Ukilukira deputy president Ligadi. Tukawatanira na tuwakoroma na tukari kawema hatu kitena shida. Atuba jia batu tuwati na maromba tuendiri ya kaunti. Ande na imani tuyete dhai turuwa maendeleo tuyete uyarita kukiwa kaende kabati. Kuraya sana mama. Kuraya sana kutekinyawa. Lakini no kuona wena yete kunjaro ya tuareko. Kwetu no muwata mbaru kana to muwata mbaru. Kwetu no muwasa boti kenda bapote leka kana turekane noe. Very good. Batu tukakuanga pana support no ndibira bine to mini antu babe to banyeroweni antu babe to balieboya no ndo ikanya kidogo kana murungu watu etembeje. Kire Mwendali na rombe tentureje ambayo kuolelwa na ridhora idhaga utira sibitare kururwa kuona kirasi kia nasare ikendana baiturare bombo tethuka kimathomo. Ture ambayo aturi yani kika mwingi kwa Roma ukilukira thirikari kutore dispensary yao antupambano na challenge nene sibitari Roma kwa ni aroi tore dispensary aliko kenda yuko sawa ntubabo ndeba yeye namba 3 challenge ngine bayo muno bayo etekira ECT primary school hii around ikuraya kidogo ile ilikuwa mweronga hii in distance bumao ingida mare kibali kidogo na mwenene
Uwa tukia kuona kirasi ki ECG. Tuana kwetu tu atuka nyerera aliku. Kenda tumia weka skuli hiki na hiki. Mwambina namba 4 mbayo. Barabara. Mbayo kuna challenge. Kingine sana ya barabara. Na hitu kuenda bulldozer inashi haku chia njia. Na muno mbayo. Kurula barabara mbayo aliku. Kiripotera Weru TV kuma Ntureni ambayo wadi ya Njia Gershon bunge kia Gembe Central Beta wa Marion Karugi wa Kenywa. Goya Marion ni kuma kintu ya Marion no tukuona kanja kambere kakunoka indo weta kuraya nchokerete na Nteto nkuluki. Meru College turi mutindo kangangi Royal Business Park karobene nyanya mwekana jo Mega Supermarket mokana jo bichichia NHIF. Meru College nitokukugwa togeni kirojukania bwa January mwaka jwangiri mirongo eri na Ithatu buria bwetete na mbere nitowejanaga courses taiji School of Hospitality kana urugi, School of Cosmetology kana manto ja urembo, School of Business and IT biashara na mitambo ya computer, School of Design and Fashion kana utumi na mekire na School of Civil Works mantojia waki na ubundi nitujukagia ritobaria batikinyite grade chia kutonya university nitoejanaga courses chia computer gotemarei kiria ritoba diploma na gichunje kia mirongo enana kia mathomo jeto ni jaotea na ubundi kana practical. Meru College nituchwaga irarito beto internship turi na nyomba chia kurara na marei jeto ni jakuguna mukojo waku ni ukumenya manto nkoroki na otoriongero bichine chieto kana otoringire thimu iji 0719-244-244 kana 0718-081-317. Meru College, skills in marketable courses. Nande kampuni ya Tulivu Gardens Limited eraendage Tulivu Water nande bakoreterete mwagojo Tulivu Mango Juice, Tulivu Apple Juice na Tulivu Tropical Juice. Ne juice ene na shama endhongi monona ni kuonekana ndukiene shionde na magolija kumenyera mukojo waku. Tulivu Juice, goodness in every sip. Mitongo Technical Training Institute itokugwata ugeni aitobetu bonde bakuma mwaka jo 2016 mwaka jo 2022 kiri graduation yetu ya mbere njuma tariki 27 mugeni wa gitio ni Dr. Esther T. Moria urani mwandiki munene kiri rwangirwa thirikari ro mathomo jagiotea arito ageni na chiari ibakuru bethro bakarinthe thaijirisha rukiri baraba gwikiro thumbi ibakuru bajukia ngaun chia njuma 5 na aramisi katika thaijirisha rukiri na thaa 10 ya mushiogo bari na ibande na bona ni barite rehearsals ikethro iri aramisi kuma thainyanya cia muthenya graduation square na rito bonde bethro bareo bwinthe ibugwati ugeni Mitongo Technical Training Institute. It's game on. Kids now have more time for all their besties. Does this mean Bumblebee is coming to live with us? This Christmas, we're gifting you more cool channels to watch. Saint Kids, Jim Jam, Da Vinci Kids, Baby TVs, CBBS, Toonami, Nickelodeon, and more. Recharge your subscription and get upgraded to the next higher bouquet for 15 days to access fun shows and movies on amazing channels. To put the happy in the holidays. Celebrate the season with all your faves. Recharge today and get upgraded. Feliz Navidad, hijos. This is the best Christmas ever. Star Times. Enjoy digital life. Kweri kithomo ne rubunguroro uturo bubwega bwaruju na utinangi umba kunenkira rubunguroro tinga Embu College. Embu College ire Embu town na ire na riera ririega na karugo gaka thongi kuma kirimene gya kirimara gutigira no kuthoma na njira ire kiri. Turi na nkurukia miaka 25 kiri uritani bokoses mwanya aratumbeta kuritana na kwagirithia kithomo na uturo bwa nkurukia ritwangiri 5. Turi na courses ja engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingeka the tindo na marija tukuinyiria mubukojo waku njo tukuthomithia no tirira ujukania bwa January ibwetite na mbere
chiandikithia natwe ugunike ni untu bonte tonkuruki turingire thimu gukurukira namba 0721 152 708 kana uriungire mutandao wetu jurani www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places. Bwana ntubata na mbere kurumira Nteto chiodo da Ithatu. Minister wore imithikali nturi na liongete skuru yebe boys na ara thoma ira no karaniria na ritoba na kinyobe kirenya kenda bathara nkuluki akari mithika hana ya nite mawira ne kathumba kira ritoba ikirikano yebe boys ni rathithitie boya kire KCSE ya mwaka muthiru atumiretwe kiume kithuru Boniface Mongera haina ripoti. Sukuru endaka egembe boys gitone kyo mwe kigembe boga iti namukire mugenyo gitio ntukwena mugenyo gitweno etungi ministeri meja nthuru ne Kenya wana mithikali ntore uria kagita kamwe ari murito skuru neje ago kinya skuru ende ne kunekire kugoro kungi ko mwanya gotara konekene kimyakire kurokete eje kumakire arimu aritwa amwenye na ritingoge na kenda kwiririkana nyago ikira ritomoyo atika oma bamunda thoma rwaja tore minister ntore ibalingire sandi kumomonyo monyo beskuru eje beringa story na ndaka na kya muthiene bashokera kutheka ema ugo kinya kwa minister ntore skuru neje ntukwena arua ukali ko bashokere nkatho no ntubwa mpumi njega shikire KCSE irirarekererwe skuru je gembe boys ni irari namba ijiri kumakire miro sku dene kontemiro na nontobo nande jandake nkro skuru je kana gechonko boy minister ntore ate kujitenjali nderi. This dining hall was done when I was a member of parliament, but I'm still not very happy to find that a bus that I bought 14 years ago is the same bus that these beautiful young men are using to go for meetings. It can't happen. When I made a decision to buy a bus for this school, when I was elected as a member of parliament, was on the embarrassment that I found at the demeaning position that the boys then went through whenever they went for games. No, we had a bus KPU 546. I don't know whether it exists. So this KPU 546, whenever these young men would go to Magoha House or Kangeta House, those girls never wanted to talk to them because we were being carried in a Land Rover. Te basi yake abaikira wirane kinyamya ko skuru neje akedre mikandura that whatever support is required from myself and from the government, I will go my extra way. I will go an extra mile to ensure the challenges that you are facing are addressed, because we have a responsible government, a listening government, and a caring president in the name of Minister Ntore akenderea na orira litoro kwithekire mwaka jojo bakamuringa nthegoro bethro begwataniro boboga na arimu bekire bindi njega ugotigira litobonthe bagwite university okorwo naku skuru yegeme boys kagitene gaka nekwethro yikumeria nkoroke rito makana jere 30 barite kigerio arito batantatu ake uburagwete nthegoro C+. This particular here, I am going to buy every airplane at 50,000 shillings for us to school in this school. Na gukora mibango ya thirikari ya Kenya ine okurukira ministry ya urimi ndene maskuru mono kurukia Nteto chefoke club minister Ntore na ugita kethwete thire skuru yegeme boys na skuru inge ndene kaunti Miro. Those government institutions that have land must put those pieces of land to fund production. And schools are one of my major targets, because other than bridging the gap of our food budget, dealing the issue of food security and nutrition and security in the country, we will hustle through food production in our institutions, be able
to bring our expenditure on food because you'll be able to produce some food from our own farms. Nke reporter Nteto TV kuma yake ngina club ke Nairobi mbita Boniface Mongera. Muthutirayo siasa cia Kenya ni yonekete kumatabune na nyuma ya mutongeria wa Azimio Raila Odinga kuwa Rais Ruto twa mutongeria wona kuriana na kithurano kithiru meri ni yonekete ucoku ya mubuyo utuko warayo umirene atongeria na kiama ba Kenya Kwanza na talamba ke siasa bakiwa kumbeka kumbuka kwa mantura ya Karine Chebukati niko kaumuka kiame baba nende kweria kwa pele baraba inge mantune ya kenda batega menyoro ko wita mbere. Raila Odinga na bangite muchemanyo jungi ntuko ya Jumapili ejite kenine kia Jakaranda nyuma ya Jumatatu ya kiumia giki kuinyeria mateta jawe jaria kugana yero kura kithurano ne kithiru. Inawezekana. Raila uria washindire kithurano ne kiawe kia bitano kia urais kithurano ne kia mwaka muthiru ariuga ni bagwatite Nteto cia gwitikika kuma kirikanyoni muntu wao uria kubera nibo bashindite kithurano ne kiu na kura milioni 8 miadiera yambirirwe ni mwandiki munene wa kiama kia Jubilee Jeremiah Kioni. Has been verified so far shows that Raila won the elections with 8,170,355 votes. Mambo hayo tunazidi kuangalia ni heavy matters. Mambo mazito sana juu ya uchaguzi ambao ulipita. Lazima sisi kama wananchi wa Kenya tuamue kama tunataka demokrasia ama tunataka mambo ya hulagai. Uchaguzi haukufanyika kihalali. Kura za baba hazikuhesabiwa kihalali. Raila adiuga ati wate gwitikania na ushindi wa William Ruto na adiuga ati Ruto no mwanka cheberie gitine kiu kia uraisi. First, we as Azimio reject the 2022 election result totally. We cannot and will not recognize the Kenya Kwanza regime, and we consider the Kenya Kwanza government illegitimate. We don't recognize Mr. William Ruto as the president of Kenya. We demand that the Kenya Kwanza government resigns, as it has neither the mandate nor the ability to govern the country. Rais Ruto na njuri yawe amwe na bubu na ameneretie miarieji akiuga ati mateta ja Raila jatina maguru nyuntu kinyanke ama ya kurungamira ithurano na mianka IEBC ni ekite mantu John the Weru na kwa Kenya bonde kanyega gwitegera uria kure uche mwezi June cha tarawa. Form 34A kutoka every polling station iko kwa portal. Form 34P iko kwa portal. Form 34C iko kwa portal. Hii saba wanasema kuuliza ifunguliwe ni saba gani? Tunataka Wakenya wajitokeze wasimame imara bila kutetea kura yetu ambayo iliibiwa. Hakuna haja ya uchaguzi mwaka 2027. There will be no 2027 mpaka tusafishe uchafu ya 2022. Rais Ruto na kuga ati Raila Odinga neka kwenda gutonya thirikari-ini na murango jwa nyuma akiuga ati bubu na bubu tumbikana kiri thirikari yawe no Raila nawe ugite ati gute nusu mugate ya kwenda na kiria gutetera ni kioto kiawe. Hii ni watu wanapanga tu mambo ya nusu mkate, sijui wanatafuta handshake. Mimi nataka niwaambie mapema mchana, my friends, sahau mambo ya handshake. Sasa wameitisha mimi ati yo jamani, watu ambao wanapenda mambo ya kufanya maandamano, ati wanataka handshake sijui nini. Nasema hapa leo sitaki mambo ya handshake. Nakuta kuna handshake hapo. Tuambie ya kwamba ati hamutaki handshake. We can see you. Si tunawajua. Hii ukora yenu ya kila siku tunajua. Mlifanya ukora pale, Moi akawaweka kwa ile ilikuwa inaitwa sijui ilikuwa inaitwa cooperation. Mkalete fujo hapo na maandamano kidogo, mkapata nusu mkate kwa Mheshimiwa Kibaki.
Mkakuja mkalete ukora hapa na maandamano kidogo, mkaweka vitisho kwa Uhuru Kenyatta, akapanga handshake. Sasa mnafikiri mnaweza kunipangia mimi ati maandamano? Ati mupate chochote kutoka kwangu? You are dreaming. Mateta jaje ja rutere rwa Azimio na ndija kionekana kugeria kuithania mateta jaje Bukati na utuiria bwanke ameji ya gujunguna makomishina baba ba IEBC. Raila ariuga ati no mwanka bone kioto kiawa, akiuga ati IEBC na rwangiro gambithania ni ruru mutunyete kioto kiawe na kumwata ushindi. The Supreme Court itself was captured by the cartels that had also captured the IEBC. We also noticed with dismay the involvement of some foreign nations in the rigging of Kenya's 2022 elections. Miarieje ya Raila na ijite indira kamiteria dhuri gutongerio chunkuni ba makamishina barabareganaga na mpumiche kithurano kia uraisi kia mweri Jwenana na aria Wafula Chebukati uria urikitie kanya kawe gutongeria bwa IEBC arari wa muthia kurito kuji bwawe. I, Wafula Chebukati, Chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission. Chebukati ariuga ati kuri antu baria kuringithania na rutere rwa Azimio baria bejite obisini yawe bakienda ati gatumiria Rais Ruto ja mushindi wa kithurano kiu. So Honorable Tuchu spoke. He said that it was necessary that we moderate these results in favor of Baba, and that any contrary declaration of results would plunge the country into chaos. Miadiati ya Raila Odinga na chama chawe na ndeyomba kiriba mokonekana teka kwenda kurithio chunkuni bubu ba makomishina babaria bamwe barikitie guchia beria ni untu kuringana na Wafula Chebukati, Boya Molu na Abdigulie bana baba nibonekanaga gwika michemanyo na atongeria ba Azimio. Nataka kuambia Bwana Ruto na Bwana Rigathi Gachagua yake makarikata jaja ja michemanyo na maandamano ja rutere rwa NASA nyuma ya kithurano kia mwaka jwa 2017 no joja kujirirwe na kinya ya kugomera into bimwe biria baugaga ni bikuringithanwa ne thirikari na Rais Uhuru Kenyatta na muthiene Raila arainyuithia muumana gwitwa raisi. Mene Rais Uhuru netere Raila na baire bau barakethania nkethi cha thiri na gutuika chore babata mwaka kithurano ne kia mwaka jwa 2022 na aria Rais Kenyatta aringire ndebe Raila na gutejaniria Ruto. Kithiru Rais Ruto akiamukira riboti ya kithurano kiu kia mwaka muthiru na makirie nthiguru na kuga ati ni kwari na mubango jwa kugwata utae Wafula Chebukati na kinya kumuraga. Miariera yonekere kuthuria bunene rutere rwa Azimio ntuko inkai nyuma ya ndionga ya Rais Ntere cha Nyanza nja kwa Raila Odinga. We also know that there was a direct attempt to abduct Wafula Chebukati and murder him so that the commission would be paralyzed, or a compliant commissioner take over and subvert the people's sovereignty. It was a hard, cold, and lonely time. Bagutegera nandi ni matagaria jari kwa Azimio bagatumiria muchemanyo ne George Jumapili eche ukirikanwa Raila muthiene jwa mweri Jwenana mwaka muthiru akiaria BBC na ugete ati wengwa na kumenya atashindite kithurano ne kiu. We have not met, neither have we talked since that time. Okay, because I don't believe that is the president-elect. I think that should be the president-elect, and he knows it deep in his heart that he did not win these elections, but is a beneficiary of this electoral fraud that is a threat to democratic governance, not only in Kenya, but in the whole world. Masindumba, Nteto ne cha Weru TV. Akaribaro ire rorera bo wete ne banu wetu enjoyire twekete mpanga ntere una kwa kiraketielere ndende ne kwithinja na batiswa na mabisa bakide bires bakiare bo wete enjoyini twekete wenyange bonene kiribo na kwa kaitene kanende ne bachumite kuri mabonene nde mbure bete kanende wenyange bo gwithirite bokioneka mawere kirigia ana riboti.
karibu ntora ya mukungu na ntere ingi mwanya mwanya wandine rwire rwarera gisona keburi ni basumirite na muthuro jo munene na kumenyererwa no kumenyera nyamuse kethaka jaru KWS ni kubautatira na kurekere njogu kubate mantame itare ndere bandite na kinya bandika barose kuri wa jojo garukana nyumene gutwika musetho jwangara na mpaka ndente kuona kinyambi ciunangi cionthe tegenio ngwete ito njogu itorerete miunda cia tuthiriria utekathige nkinya gatigere kara twikite miunda netu karagitangirwo konthe na kinya mwaka muthiru icianderere marigo na ikwachie na mbi na ntona inyambi batu tukaregwo impara na turari na into bya kuria na njogu igo tuthiririe into byonthe mo baria arimi baria betete kujuriria forms cia compensation twetherete tugita kujuriria indi gwatuika baruga tutije cietu ina cieta ni kiriro kira gikuciritie MC wandie uja Felix Kithenyintwo ura na muthuro jo munene ugite jonto kauga utwika kamenyeria njogu ira nandi kagerekeire kugita itini cia kari no sheria bakajukia njarene na nyumene gwikira mathagiro riko na subu gukundwa atuma ntu njogu katwanoga ikwaria mantu njogu na ara tukinyite nandi kankwenda kwira KWS warden urorungamirite Meru County ara gukinyitie nandi batwe tukajukia sheria njarene cietu tutetekeria njogu cije tunyangiria naja irio bietu tumite mparene murunga tutharima na mbura indi njogu patwingirie njogu tutigake irio ndeto tangasira antu bakwa bekire live wire estima miundene yao njogu ekinye karingwa ikathirira au na antu bambirie kura njogu iu no tuntetekeria tumemparene kwa antu misanda thaiji tuchogwa kairi no ntuba njogu askari wa KWS sisi tutawafukuza na twabenga njogu iu tukoraga ni miariera na yegwati mbaru ni atongere mwanya mwanya nteriji bara kinyabo bagwati kamero ni Nteto yeu onimbonete njogu cieti antu be maskini kinyampare yonthe antu barare aneo ukiawe na manara maburwa na ndwanda icha mutharai na karama bia kurai biari ku bibinge muno lakini njogu irea na irarea na irea nyange pio lakini ru ari kwenda kurama kwira amero uma KWS tukare akumenyera bwana county commissioner KWS biraba kubwethikira kita wa kipindi na kuwa kipindi ikuwa kueria aremi kinyara rengi twetere toyolelia maratathi ni ngwanda atongoria antu ba KWS barayatiania ntomi mbunge ura warikuo kabeabea miakera lakini mwankeru ari uti compensation yoneka kuona antu betu bakirire gita leonde orugurira radio ukaigwa njogu chikuthukia maciara jetu jamunda mara njogu chikuthithia atia nkoria ri ure we responsible for this nyingi ibaiga gwa kiriro gia antu betu na mwankera thaizi antu betu iba batere kutho wagia kenya mpembe ichi batere kutho no tuka ana betu baria bechoka cukuru ikiuga atondo na ikiuga atondo kiu bitu kwenda kumenya tetu withwa ki igutunduria chieri na ikumenya bwega kwira buta thiri njogu ikumenya bwega ni tureni ikamera buta eu ni atare twarathwa na kwire tondo reja kwira ukuigonya askari obakwaria bothoku itondo reja gwe itukaritie so uranka romba na this time round ibagwate mutano uju MC orwiri rwarera kithinji ntuo mbaru bamutetherie na antu na abwe bwithiro buntina ndwana atongeria benu bugetere ni KWS babu compensate kwambiria nande ugwo kinyangiri itakotin na undi MC okunjo mbone ngotethia na wakiri nikena tumba kuthitanga KWS baturea irio birabia tubikinyangi utumba kubaikiria case ugetana ndu wita ukero wandikithia ubiara kwa KWS ugakara mwaka na miaka nkurukie Ithatu 5 ki reportera Weru TV ikoma mukungu nchoro iboro rire rwarira gisona keburi mbita mawira kerigia antu bakuru manture na chemea na kilera bwete amana kwethero bena mpara yo biraba wekiru ni bitumburi na kinyo taurwa antu brakbo mushere uyo tio bana na we akere CC wantere wete iro biu kinya nipe maskuru na kuwa kurubau babati kwanirwa Rwanda ngome nyiteri kuruka kuo miaka ni ana nina twandra bikaoma nye murungu no tutethetie kwa nye tukiomba kwa rio ntu ande ilo tukumuleta muno na mpara tutegwana bya kuria wirara kwakia
Ndethigari butendo tuwatare tutomba kulitangui. No matika kwigukenu umwanka athaino nontu kinya wethira mbura niraurite ndwanda imwe ta cia ntere cia kilera na kinya amea ntere cia gembe nothi gutaura ambura engano onto bura kuringana na Bundi Magiri ura ni director wa mantu megie urungamiri kiri thirikari ya kaunti ya Meru autariria mwanka athaino kaunti ya Meru kuri na miji nkuruki ya 3,300 ira itaena abia kurea kwou kwina ubatu bwatwinde irio bira twina byo bikai ndene ya store cietu tubimenyere tukirigaira untu bo bwampara bukenderea okuri ugu ntugo ya munde kuroba kurowa mwana kurukuma ntere cia kilera na moya ibokitie agatuma nonto babya kurabira barethireto bagietera kuma kiri thirikari ntere ino cia Gibenoth na banenkerwa irio bitakubagana no banini tuma cekani ariko ntugo mwanja ukiana musiendi nanto thai ugutana ngiracia na toka menye kurua waia twana tula utene babikia kuo bimba ngiracia mwana toka wena mukuru riko mwekuru na twana na toka yani ntobiu ngiracia mwera oni ntiona mbeca cia mpuku muni bokona mbeca mpuku loi ndai bwa ikundi bya lenjo kabiko itambeca kenda byona mbeca nibo korea babu akebane bakana nko ntobiu kibe mtindo kinendale amboni ndatara kia kwa na ndate oma ende mburiani ongele ntobi lekana kuento na ngabia chukuru angabia ambi mbume sitondo na kabie kibiko yura lakini tokonia tona otoa tona toteania nto 60 na ndiweto bia otoa ne tokonia nginya totoyuri na turenga koro 60 tuteno mauta korua tutomba kunango tutona ngibaro haga kurita no mukie ai tokaria toka ngiraji ya kwania utanywa ngiraji egwania Wanda ilo romo utekwana no nyinyi kuruma ngomire bia kola to konenkeona totena inye ya kurema ya kwiureria ni tobati kuongerwa intobi no kuringana ndiura kunenkanagira bia kurabi kuri ekuru baba kinyago ethira tironekana kire kamera aliuga bia kurabira bingi binenkanire to kire machukuru mono ntere inu cia ndwanda na bira bitigere bikathi nambe na kuerwa amwingi noe Magiri aliuga ibwega kinyanto bagaithwa bagetera bia kuria bikamba ukinyira amachukuru ne kenda alitobethero bana bia kuria chukuru nonto ibo bakaithinyirika kukundia antoroji kana water tracking baka ikirwa na water buses irio bya misanda biga ikwa mashukuru na kire antu nonto tayari kwina thine nyingi tukamenyera irio bira twina bio tukaga bira twina bio na muno bira bikuoneka tugakira area ana beto barabe mashukuru bakamba kurumwa kuma Gibenoth Betan class Chabari Rwangiro kurungamira majani ro KTNDA ni rore tuotira malori yo kama tamajani ni okinya ibandene kureo kenda arimi bategethera bakiria okaita kara yana kinyobe belia sara nkiama ya kusko iwete malori yandi ya userero bunene na utakanya kakaingi Matini Mwambi ina ripoti urimi bwa majani gwantu ukura kita kabo twikite kinyamara mianga ikona nkinya mathina matakuthira kagita karimi ba majani bakirikanaga kurara ibandani beterete biono bijira majani matakujirwa urimi wa majani muinyiriku na ni muinyiriku kiasi kwamba kana gukinya ndakingere atumba kwirwa gitedia na mauntu maria enamo umaniana mama tongoria abarimi banini ba majani bariuga murimi wa majani na kwinyirika bonene nontu bwa kuraranja eterete kiono kiomba kujira majani ende gitigo kinya baracokire kwejagira majani kumara rita jiotuko kudira mugwanja o murimi ora wa kawaida kibandani murimi wa kawaida niashwe njira ingi kerwa ni rudasibe andikirwe bakeza kuthima majani murenya bagana tinga majani kou muri noe murimi akenuka ona kerwa kabengi umba kugeria muno igakinya Thaa 2 murimi agatuika kuthima majani mae au no kubwe
gutema bakiongera baugite kiama gya itindiĩ gũkũrũkĩra kiwanda kĩrĩa bakumenya kĩa Weru kĩbatĩri kuongera bokeri ba majani kenda kũrũmũra mũrĩmi kuma thĩna na nkinya mpĩo ĩno ya ũtugo tũkwinya nĩ kũrara ibandani tũkĩrwa imangari no jĩjĩte nĩ tũkũria factory ile tũjaga majani baruthe mũbango ketho nĩ bandĩka rodasi kana itho tugu baruthe ile itagwa private transport ya kukamathagira antu majani on time na tiko tugaga bathija gekuga ni bagutugurira NHIF kenda tumba kulwara muno ni mpio batuiraga thibitari riu bagituga bagutulira kandi antu ako yamala ile itagwa prevention is better than cure ni eva ibwerie leu ketho ni rodasi bandike kana barubange mubango ngibunka mulimi athie magire majani on time bakithirĩkĩria baũrĩtie nkinya bara baomba kwithirwa bakibakethera majani na guma chambani ma majani kumbaga gũketha majani bwega batagũtiga mate kana mathango maingi majani ni mamu bara bakwija gutukethera majani nitukubaromba na giteo kinene ati bo beja guketha majani batige kwinganaga na majani ake bagitutikagira mate kou majani ni bakethe majani wega bagicwa mbeca ku ona tipatetukire kula tukaumba gucwa mbeca ikethera riu ringi kiria nkubaromba muno majani baguketha wega no ati makosa mana bakurutha kaba tukutututira majani mate kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbitagwa Mateni Mogambi atongere no betite na mbere kurikana na kwithigira kumania ne kukiora wari minister wa kithomo Professor George Magoha ora wakure choro etungatiro sibitari ya Nairobi bawite rwangiro kithomo rutiona mutunge ya Magoha bakiwa na rolete kithomo bunene kagita kalenda ya Kenya ithite na mbele na kieba gya gutigwa nole ale waziri wa kithomo Professor George Magoha anto nkora ne bathite na mbele kunenkanira apology yao kirenja Magoha na kuthina mbele kukatha Magoha na ntubangu kimbega rutite ndino kagita kalala limoyo kulingana kanjo ya ngwataniro ya Ekuru tayo maendeleo ya wanawake Magoha na rutite ngugi mbega kiri sekta ya kithomo nilega tumaririkanwa miaka mingi ikieja. I did not know him personally, but I knew him as a cabinet minister, and I went to him. I went to greet him and to thank him for the good job he has done for this nation in the ministry. And he laughed and he said, maendeleo hata mimi nakujua hata ingawa tujajuana kifamilia. Na nikamwambia, even if you do not continue, Professor, you have set a very good pace for this nation. He has helped, he has assisted so many people, close family members and even distant family members. We all know as Kenyans what he has done in this country. So it's a big loss. And now losing two brothers like in a day, because now last night, both of them spent a night here. His brother Richard, the body arrived at midnight. Finding his brother's body here is terrible. Antu ba moji Magoha ethiritwo agitetheria antu baingi na njira nyingi na ni mtu alendete ngwataniro. To us as a family, we never knew Professor as he is known in the country. We knew him as a family member, a close, very supportive family member. He was always with us in small things, in big things. He used to give the family all the support, particularly to our sister-in-law, Commissioner Pauline Dola, who was very close to Professor. So we knew Professor as a strong family member. Anybody else seeing him out there would think he would not be down to support the family. Kulingana gitonga bongo lethiritwe ukui muno na Magoha akiruti ngugi bwae bongo akirutaga wira bakumenyera igerio kwitukira ICT kirinek Magoha alali murutwira munene migambo eno ni gwatutwe mbaru ni mwandiki munene wa kema kia arimu ba primary takionat Collins Oyu. Professor Magoha ndamumenyire ekuria University of Nairobi vice chancellor ashoka twatirimana nawe chairman wa Kenya National Examination Council na riria aruthaga mauntu ma reform kana ma gushenjia kigerio kiria kiaiyogwo muno 2015
2016 nitwekaria ndi nawe nikenda tumenya buria tukatethania na ni mtu wali na commitment kana ni mtu wali na kwenda maunto machinjia ko kambuge Professor Magoha arali muruti kwira na gintu kiria atendaga ni munanuko na tugwikara ndi no ni nkuririkana muthenya umwe akinanuka akambira eshiragia ndi mugiko akambira wewe Kikuyu ukilipa pesa utafanya mtihani biwe ko ni mtu urali na wendi wa gushinjia maunto na twekarie ndi nawe na tomba ko which the able to change amount of migrant. Much has been said about Magoha being very cruel. I want to say he was not. In Kiswahili, I was asked somewhere, Magoha alikuwa mkali sana. And I responded, I think this should be the best response. Magoha hakuwa mkali. Magoha alikuwa na sura ya kazi. Because he had himself one down to earth, hands on the job, and perfectly discharging his duties. Kuringana na gitonga mwana Collins oyu Magoha na rutite ngugi mbega muno kiri kuthiria wamba boigeranio. He brought to a stop, total stop, cartels that were around Kenya National Examination Council, creating cheating and whatever actually came up as the worst way possible to handle exams. He dealt with cartels, he stopped exam cheating, and I want to say in a nutshell that Magoha brought total credibility to examinations in this country. Kogu ni mtu turali akuwe nawe na ni turutanitie wira muno na akwa ni kuga tugutigwa ni mtu urali na wendi mwingi wakwa na mauntu mandino ni magushinyi kuma muji muneno Nairobi Betantoni rangi wa Kathenya Boya Anthony kenda ukiria ntura na kithomo University ya Chukaru arene rurete murandi yo wakira Boris Chivo ekinyo bisingi kathomba cio tungata bakiarebu wete ni njire moyo ukiria matura kenda mathomo yomboita na mbere Samura Geshima na riboti Ojo imwako ora urentere cha KK wadia Karingani ora wakitwe na chiringi milioni 27 na ora wambirwe ora ari munini wa chancellor wa University ya Chuka Professor Erastus Njoka ora ukaigwa uri na kambe mwanya chi agaigiba ukaria amwe na obichi cha mirandi ya mwingi. Njoka noe akure mugeni wa gitejo kia thoni kia university nu ya kurugura mwako juu na guchunenkanira kire baraba kiritwe na police post ultra modern kana ya high level enu enge ne obisi ya akulu mandagani Makaringani location netumatumirite nyomba ya capacity ya akulu ta 300 ile na facilities wanajia kulea na chief na we na assistant chief tuamakira nyomba ya ngoroba chifu aina nyomba ya ngoroba nimbuye nyomba kamuna ukirachio nte Kenya gute bantu Kenya baina nyomba tenu twachioka twakira antu mara mandira na mauntu meria barabale kula twamakirwa namo bantu bakwigeria na twachioka twamakira bantu barunchi water offices. Njoka na tariritie mirandi yenge kathomba ira ithiete mbere wakwa ndeni ya university inu ya Chuka ira ameambirie mbere au magitini kia munini wa chancellor. Nituruthite library iri under construction ya 1.6 billion. Nitwagite hostel ya students ya 1.2 billion. Nitwagite science park kulia science yonde kalota girwane antumande yonde ya 3 billion na nitwagite administration block ya 1.6 billion kwa miaka eno 10 turutete wera munene muno na student population ya ukirira kuma student 24 rira twambiririe chukuru eno nginya student
almost 20,000. Ariuga kuri no batu bwa atongoria bathirikari amwe na bagicia cha kurutaniria wira na university irire ukubena kwago kenda bagunikana guge bwa kithomo kuma kiri university inu. Augite amwe na kuigwa kuri na itangacho ria guchwa munini wa imbia wa chancellor wa university no we atire na bata ya guchoka kaire university nu akiuga na kuganirwa igwira ira arutire kagita gake. Wira tonu riu nteuruta ringi unwero antu mangi nwanga magauka makamburia experience anokethwa kwina interview ya vice chancellors utikaro mona nabo nuntu nina rutire wira na ninkumea wira munene nuntu nda nukaga mucie thaa 8 cio tuku nikenda ukukubua. Noe mukaririgite wa nkiama ya Senate ya University nu Julius Tarugus Rotich na kathiritie kwirutaniria kwa njoka rira atongeretie university nu. I want on behalf of the council to start by thanking Professor Njoba, Erastus Njoba, for the many years that he actually gave to this university. He did so much and we are where we are because of him. We have given a lot of support because many of the ideas that he brought forward were good ideas. They were the right thing for this community, for the university, and for the country. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Boya sami ni kuma Nteto no tokiri muthio Nteto chetu ngucokere kathra ntuba kuthawatanirite na uni kuma themwe. Ni thaa 4 na ndagika 34 twatire Alhamisi unge kiri Nteto cheuru thaa 3 na themo na inya mubango yo arwe siasa wonbeto Mutembei Endwand munaitwa mathithio kari Purity Richard. Good night and God bless.